Katukad, di basol. Tinapalabas, inawagan ni Boy ni Don Juan, tapanken na no si bibiyag ti inana. Impangeg nga ron ni Don Juan titimak ni Ligaya iti telepono. Nagpakpakasi ni Ligaya ka ni Boy, asaan ko maasumuko da ito'y, ta sigurado apatayen da. Iti dayta gundaway, binilin manan ni Dinggas ni Boy, nga agsipot ken agaliptak. Nasauna pa'y ka ni Boy, nga addan to tumulong iti daytoy, ngem dinan imbaga no asino. Nagtuloy nga rod da Dinggas ken Arson ang nagpaliw iti hotel. Idi umadanin ti oras ti susuko ni Boy. Nakita da Dinggas arimwar da Don Juan iti hotel, ket duwalaengen a pulis ti nagbati iti entrance. Inasit ganda nga rod da gitoy, ket pinalagda ida, babaan iti paltog da. Itagagayan, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad, di basol! Ya! Ano ti? Darasam, Arson. Alaan ta dagiti paltog da. Kat iguyod ta ida nga isarag. Mangkita tamatan iti pangpungo ta kadakwada. Un, Uncle. Guyod ang taidan nga ipaunag. Uncle, adatan dito'y maudi akad sa aran. Juan, agawaam. Mapantay ti seled nga ayan nilikaya. Un, Uncle. Ijay abanda, Uncle. Sige. Sino kayo? Ha? Kapay ng takay nito'y! Imbaon na kami ni Don Juan. Irwar tayo kano niligaya. Awat, pipilin na kasta ka na kami! Agawaan nyo. Ingkay irwar niligaya. Arson, amo man ti aramidam. Yeah! Yeah! Makaamukan kan kuana. Siyak ti makaamu iti may sabay agwardya. Nalukatanan, Uncle. Ligaya! Dinggas, adda kayo dito'y? Wen, umay da kay Spalan. Rumar tayo dito'y hotel. Umay kan! Wan, Dinggas. Agsipot kayo. Ang mga nuadapay pulis iti aglawlaw. Ang mga numaunaan da tayo. Un, Uncle. Ligaya, kabaalam ka di. Ang mga nuag kakapsot ka. Kabaalak, Dinggas. Napigsaak. Makatarayak no kaskasano. Nasayat. Sige, kartingan tayo ti rumar dito'y hotel. Adu ti tao ita dito'y plaza. Akasla at dabuyan da dito'y. Un, Apo Mayor! Kastoy ti kayat ko, hepe. Kayat ko ngay matangan dagiti umili ti isusuko ni Boy a kriminal. Titimel anang karit kanyak. Isungay ta, agsagapa, gapu iti kinatured na anang kalaban kanyak. Awal pa lang ni Boy, Apo Mayor. Agpakita day jay. Gaputay gem ko ti biyag ti nana. Kat iti kanito nga agpakita iti dakes ita. Paltugan yon. Dayjayan ni Don Juan. Nakatugaw iti pan nakaintablado ti plaza. Nagadua pulis sa nakasagana ang mangisalakan ken kuana nagpagad. Tiawanan bay na lakay. Natured tada pulis sa kakaduana. Nakasaganan ti paltog ko. Kat nukas kasano. Makipin na tayak ka ni Don Juan. Padre, naisuot mo ti sutanam. Wan, sir. Insuot kon tapno makita dagiti taga nagtipunan asyak daytoy. Kat kapya ti isang baytayo asan kat agubat. Sige, Padre. Adda tayo di tiili. Wen, Padre. Sumurtak ijay plaza.
isalakan ka ti Apahok. Boy, Apahok, sana mabalinday taoy. Ambagan no patayin na ka ni Don Juan. Sana babalain. Siyak lagang ti patayin ni Don Juan. Sana si ka, Apahok. Ti sumunga dalugan. Ni Padre, nakakawis apaday. Pulis ti kakaduana. Ay, Padre! Padre! Natamanso! Padre! Mapan kayo kumayay plaza! Patayin dan ni Boy! Nagado a pulis iti asidag ni Don Juan. Ammo kunnuan niya ti aramidag. Boy! Sa dino tayan mo? Apay at di kagpakita. Sumugukan! Adu ti umili ang makay matang iti susukom. At tuyak, Don Juan! Don Juan! Saan ang mabalin as sumuko ni Boy? Astor! No di mo ipakita ni Ligaya. Irwar mo! Astor Angel! Pepe! Altugang dagita kriminal! Boy! Boy! Anak! Natamaan ka! Don Juan! Di kayang mabutak! Di kayang mabutak! Boy! Anak! Papa Astor! Matayak. Nalapit. Aday to yan. Ti katukad. Ti basol ko. Iti panangarakop mo kanyak. Sigang tinapaltugan. Boy, anak. Boy! Ipantay ni Senyor Astor di hospital. Juan, Padre! Natayan ni Don Juan iti panangpaltog ni Amo Astor kankwana. Sana nga umangangas. Dakas ka, Don Juan. Kat ating ganti kinadakas mo. Kasta ti katukad ti basol mo. Ti biyag mo. Nagpatinggan ni Don Juan. Si katinatay iti panang patay mo kumakanyak. Nagasgasat kami pailaang, Don Juan. Kaputa si bibiyag kami pailaang. Idinto ta si ka. Nagpatinggan ti biyag mo. Di kayo tignay ti dakas. Da kayo a polis ti nagtipunan. Ingato yun nagiti mayo. Da kami ti impound ti Regional Police Office amang kamag ka na kayo. Di kayo lumaban. Tapno di kayo mataksan. Boy, impandagi ti polis ni Astor Angel iji ospital. Sumurot ak ijay. Sige, sumurot ta, Donna. Binaon ko ni Adeline ang manghayab kin ni Mama. Ta sumurot da iji ospital. Sige, intan iji ospital. Umay ka, Nana. Intayon iji ospital. Ha? Napaltugan ni Senyor Astor? Saan? Intayon, Nana. Intayon, Madam. Intayon. Umayak mo. Di kayang sangin ka na, Madam. Intayon. Masarot tayo ti Kutsem. Nagini pulis sa kakaduak ti mga sikaso ti bangkay ni Don Juan Tingas. Awagan dati pamilya na ijay syudad. Juan, Padre. Siyak naman nakastoy ti maabutan mi dito'y ili tayo. Sana nagsardeng ni Don Juan, Padre. Inyapan na niligaya kini Boy. Tapno sumuko na ito eh. Kat iti sumuko ni Boy, sana nagtungpal ni Don Juan iti tulagan da. Gaputa kayat nalagayam amatay ni Boy. Anya na nagtakas ni Don Juan. Idinaamuan miya sa bali ti panggap ni Don Juan.
Sinarakmi kini Arson ti hotel. Naimbaglangan taman manu a pulis ti adayjay. Kat kinabaalan mi ida a pinarmak. Kat nairwar mi niligaya iti nakaipupukan na silad. Nasaya at tawanda ka sa napasamak ka ni Ligaya. Gapu iti kinaturay ni Don Juan na itametan tinangisadmak kan kuana. Juan, Padre. Husto takunam. Karita, urayan tayo di familia ni Don Juan. Juan, Padre. Madama atam-tamingan da ni Senyor Astor, boy. Mama. Mama. Nagbalbaliwan ni Astor. Mayatan ti panaglangan mi. Mariknak ti panangipatag na kanyak. Kastamatan ka na kayo adwa. Kanayon na nga ibaga. Asaya atak ka no ti makilangan kan ka. Doon na. Kat ipariknak ka no ti pamatag ko kan ka. Mama. Tapno sa anak to ka no ang maitulad kan ko ana. Analadawan ti amin. Tapno iparikna na ti pamatag na ka ni Boy nga anak na. Ngam kinunak. Asaan pa'y analadaw ti amin. Ngam at niya itanda ito yan napasama. Mama. Boy, iho, abog kami. Sipod nagbalbaliwan ni Astor. At sikat ipampanunutan na. Madam. Ako na. No kumataam mo ng anak na ka, sipod pa'y. Saan na ka kumanga impapatay? Kat impay na kumati amin apamatagnakan ka. Inaldaw, arikrik naan natipan nakakonsensya na. Ngam awan ka no ti pabasulan na itinayta. No di isumat laang. Sabay ko mga rod. Tamakalasat ni Senyor Astor. Donna. Juan, boy. Makalasat ko ma. Tapno makadanam ti amang. Adtuyan ti makan, boy. Madam Margarita, amangan numabisin kayon. Agyaman kami, Adeline. Sige. Kanon yulatan. Awan ganas ko amangan. Madam. Da kayo timangan. Tapno napigsa kayo lata. Uray da kayo, madam. Nasken mat anapigsa kayo. Para kini papa. Boy. Sige, Adeline. Idisumlatan di talamiseta day tamakan. Mangantulatan ni madam, numabisin. Juan, boy. Kasano ka ngay ngamin ang makapangan, numadandanagan ka mat. Juan, ngam indisuklatan ti makan iti lamiseta. Kanandan tulatan numabisinda. Ma'am Donna, da Madam Margarita kan manong boy, at dadalat tayo ti unag. Sa bagay, ni manong boy, amana ni Senyor Angel. Kat ni mat Madam Margarita, asawa namot ni Senyor Angel. Agdandanag da para ka ni Senyor Angel. Uray siya, Sonya. Talaga ang madandanagan akmat. Ngamin, uray dakis idi ni Senyor Astor. Tanagbalbaliw itan. Inarakop na ti anak na. Kat ison tinapaltukan. Nga uray matayon.
basta saan amatay ni Manong Boy. Wan. Gusto na ko ng Sonya. Sapay ko mga rod, tamakalasat ni Senyor Astor. Tapno maipakita kan maiparikna na ti panagbalbaliw na. Boy, nakaul-ulimag ka. Donna, Adda ka di kayat mga ibaga. Kasapulam ti kasarsarita. Adda ak ditoy, boy. Si dada anak adumngag iti ibagam. May papan ka di iti pudno nga amam. Boy, kaguram ka di pailaang ti amam. Iti likodan tinaaramid na para kan ka. Donna, Nasaya at ka tao. Saan ka di? Isong amok ang mapakawan mo ti amam. Iti kinadakas na. Sa bagay, nalakalaang ti mamakawan, boy. Ngam tigura kan sakit tinakam. Kat saan analaka ang mapunas. Makalasat nga ta ni Astor, ken patay. Mapakawan nga tamat ni Boy ti amana. Gagayem, di yuliwayan na denggen, ti talulangin na pasat, tinubela tayo anapaulwan. Katukat, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.